Abusia mame Franchia kese ema baby bia otumene bia hanom ye Ghana. Kokomlemle fan of our street and make us a dear free. And I had a banana. Just after Mother's Day. And Rame point me economic journey Mother's Day, Yakana Mother's Day, yana yemre twi mu kranke be kana say. Me mame edda epa. Me mame. And she also personalizing as a me mame da pa. Ayada yes you are yede edanya me asena we honor mothers. And so that respect and honor. And so ka see them. Inyaka see ana obi a na kire se es obi a osumbo ochen so na odimu na yentimi entoto no ase. That is, we are honoring the person. We are honoring the person. And me free last week me no matwetwen koma na Mebusem Solomon and Treyani be in Nkasa and Bino. Or say ne mas sorry na of friend or insura. Ne mas sorry no my friend or my minister we insura. And ra anajo Ubika on any mammy as at last year, no one in a mammy yaka. No one kasa for 15 years. Fiedunum. Now dance you or kasa sa na if man who send this you from any house because 15 years. I had disconnected on any mammy kasa. Now BT after last year, I would take a decision on this program. Now, on in the man make kabu mupana and ra and name no come so tobo sanko back. We do one your voice note to na a straight conversation. Na oka was ace. Me name mami bo muno. Jai. Na say na me ameya me ho. As okay, was the same me mammy, I can me and me yammy ho, saying, and yammy mammy, and yammy, we say, nay, should be woman, mammy more, as a sword the mammy. And Rammy, would see voice notes are a man for be brave, I so touching, and the messages now me one of Dawson. And Mema will be out crying with the yebra. Just bring me the voice note on 0509 15 1010. 0509 15 1010. Isan say ma menomo edai kasiye yinti ena adwumwe ede ama free last week mo. Nema sorry na wa friend no insura. Nema sorry no more a friend no insura. And you know maybe say yeah ofre wo ma me say. Nema sorry na wa friend insura. Ni kunu so oyi no ayese. On say dey twi na make aya. Oyi no ayese. Ete me kan say nyina na wo hwe nema ya wutime frɛ wo maame wono maame ayaka ana aguso ne yaka ana mabom da bia me ka sɛ wa wonim sɛ ye ni former mother former wife de yo former husband yo eni ma bi ono ma wi ase ana nyame wo sane ya waye no agye sɛ ye ni sɛ o we die no waye me maame we die no waye me papa we die no waye me sister. I saw the crown your former church members. No, I'm sorry about because she will be baby now. And I was wait, no, I'm sorry about. So, Papa, me go see you was an answer when you're sorry about. I saw the woman Sunday, me Baba go back. Sorry, Opia, Papa, now so Papa, no crown bear. So, we former church member.
a former church member bosumi nsia wontu ya tight na nyese woni adwuma ho wonye church member we fe wontu ya bi ndidi na wa church member utu kwanya onkra na we church member ese baby am follow na say nye follow ansemu and no dey say come we 100,000s of congregation radio ya da Roma nyame nam so I reach out to people and so we a former daughter and her former son. Good morning. The chance says about Bonnie will be at Facebook. The nice song. Okay, me dance. Piaga. Mama Facebook no me mama nyina ache. And then book no ma me a ono twere sa adwume, but aya wo de twere sa adwume obeka kire ye. Me mama ebie ne nsem ema amansan. On say me busem no me kan no duasa ba ko nchichemu aye aduono enwotwe no. O se ne ma sori. Na wafre no enhira. Enti obie na obetimi akamfo me maame ama me echen me Owusu-Ansah. Obie ntimi nkamfo me yire enchen me. Me yire to dwom no gyina do besere obie nim so wasere se ne sedie pa no me na menim se ampa ogyina bontena wasere no obafie nso wasere na wansere. So that is a big difference. Awana maame na meka zo beba no waba ti no waba ntem wabete awana me otie dwom na wase dwum we ejawo na fa bejame na me amenye ho adwuma na wo se no. Good morning, good people. Eni na wakafa maame ho maame nko Ahambra na maame sofo ewa ha free English na ba Pentecost asafum na one of my favorite good friend, good sister, a renowned journalist in this country. Wayen century jumeya wontene ho asembone ono de enkrofo di atemno ejisika no onde ho obekọ grounds no akwa ye misa no akeka ne ma bom na akogwe ni award wo international platform and local platform and a district platform and a zonal platform. She is a great evangelist and kasanso so because nyame djuma ya dia ope nenani je ho Rama ben ko hanomra samia pia a whole bunch of voice notes yanko bako na mehade Papa Bishop Owusu-Ansah when team nyame shram enede me ameka say your friend me Beatrice inti menya 70 years me mamia your friend no Monica ekua nyameche ono so enya 90 plus. Papa me say me celebrate me mame maka na hunsemo a ade adaje beboy basem nyina ne say me mame awari jaye ma ye free ne nsam kodi beebi wo ene oti region enkane na lolin no so say enkane ne wiase mweye enso batampa oyenti mama de nensa pam enkane jokoto me mama kwefom no kotu menka ade akono no oyi no de asie na sabio zamrama fo na omusoso ne ma de chin kruso no ba ko bi o timi ko pie ye krom wa chimo me ma me fi achimo dachi na okupie wa ma mi edi menken eni jokoto no de amano kanena no nukrede o wonti papa zamrama ne beso ane me nyina no de apreme o ti region krobi o ye fra ho po cement
na mete me papa and me stepmother nkyɛn. Ɛno ama ɛno maame hu sɛ me wɔ maame wɔ baabi na yɛbɛyɛ confirmation na mete obi nkyɛn na nipa me ne te obi nkyɛn no nkɔfoɔ de wɔn nneɛma nyinaa ba de me nua nneɛma nyinaa ba na me deɛ me hu me maame na me hu me papa na me su na nsuo kɛseɛ bi tɔ nsuo no tɔte a mete ago nkɔhwɛ akua nyame kyɛ ɛna wakyekyere ne nneɛma fi a ɔkye mmarima bɛpue ɔti region akokɔ hyɛ ne mmɔtoa mu na ɔso ne nneɛma mebue nneɛma nso ntareɛ nsomadeɛ kɔnmuadeɛ maame deɛ mesɛ meka n'asɛm a adagyeɛ bɛbɔ papa deɛ meka nyinaa ne sɛ wɛnum nyinaa ti no me maame de mpaebɔ ɔkɔ Roma na ne rosary ne deɛ ɔnkɔ nya hɔ ɛnya asɛm ketewa yɛn Romanfo obiara ne hɔ a yɛwoeɛ a me maame ama mɛtena nkyɛn obɛdi abosom 3-9 obɛdu ano a take charge of the house yɛaduane die mu yɛne yɛkunu asiesie mu yɛkunu ntare sie mu ne adeɛ nyinaa aberewei ɛyɛ ne nyinaa kɔsi berɛ ɔbɛkɔ na ɔbɛkɔ a sika a yɛde maa no sɛ ɔmfa nkɔdi dwa no deɛ ɛbɛka no wakyekyere na ɔde ama me kunu sɛ sika no a na mede kɔdi dwa no deɛ ɛka yɛ ne gye ɔbatampa beeni wotɔ ntoma ma no na ɛyɛ dadaa osi na wabobɔ ato ɔwowa na ɔde abrɛ sɛ ntoma a wode maa me ne fa yɛ ntoma go ɛma me nananom ɔpam ntoma a ntwa ka sɛ ɔsɛ ɛmɛma ɛhyɛ ntoma atare a ɛyɛ me fɛ nti fa pam shirt ma wo mba na wo bɛrima na wo ka sɛ maame mɛrima nkwa na ɔsɛ me ana mahyɛ da abɔ mpaeɛ sɛ mepɛ mɛrima me maame kaa sɛ na onim sɛ ɔbaa tumi yɛ awuraa nti ɔno na ne mpaeɛ no a wɔbɔ ne sɛ yɛbɛware akrakyefoɔ na ne nananom nso bɛyɛ akrakyefoɔ nso nyame adom nti nyame tie me maame mpaebɔ ɛma yɛn me maame wo nkron nsia na afiri ne nsa wɔ asase so na yɛ maame nsa a yɛaka no yɛyɛ nwurabafoɔ atitiriw a yɛni sɔ sɛ nyame tie na ba a wampaebɔ ne nwuraba ne akrakyefoɔ no a na ɔpɛ sɛ ɔnya no wanya hyira me maame abusua mummoa me na me maame ase me maame da so te ase ɔwɔ me nkyɛn na emu de ha me ne sisi abrewa ntimi nante na nka medi ne so ankasa danya me ase ma me maame nkwa a wɔde akyɛ no deɛ me srɛ ne sɛ Awurade mma yɛ ahoɔden ne yɛmfa nhwɛ no nkorakora no na n'ani gye nwie pɛyɛ ɛfiri sɛ wɔno ankasa asrɛ nyame na nyame adom no wahu ne mma ɛhu ne mma nananom ɛhu ne nananom biom nti yɛda nyame ase ma n'abaawa mmɔ ne ka akua nyame kyɛ nyame nhyira no nyame nkɔ so nhyira no ɛkɔsi berɛ no abɛto nsa afrɛ no na ɔbɛkɔ ne da ho meda mo ase ma program yi o papa Owusu-Ansah ɛda wase bebree sɛ da biara woma yɛ akwanya na yɛka deɛ ɛda yɛ akoma so nyame nhyira wo ne wo tim nyinaa nyame mmɔ mo ho ban amen saa nneɛma wei nyinaa no ho sɛ me plane a na mehyehyɛ na ɛba wo fie a yɛmpɛ sɛ wosua adeɛ de firi mu mobu hɔ nom a wonni obuo baako mpo ma wɔ maame but nnura na meka na baabi sɛ wohunu bɛrima na wɔ baa sɛnea ɔkasa wɔ badwam ɛne sɛnea ɔyɔ no ho a ɛkyerɛ wo ayɔnkofa paa ɛda wɔ ne wɔ maame ntɛm
I watch people. That is the work that God, by God's grace, we are there. You see, so we're very irresponsible. What very irresponsible. Well, I just saw a couscous when him fianza. Ubu on my ocean wa boku tipa Nazutimsa aqua way. We need mamma dog. Or Kaso Bahu, you can see it. Ubehunu Sedia or Kaso Bahu with impunity. With impunity. With impunity. Brofon de Yazia Kayabeka Brofwaka see how. With impunity would say Aquay emfa Ubianya. And so I don't pay and then I watch here Tremono, a dear na Washia. Yeah, come on, Monday. And near may be a last week, Michelle, and I can make a pa. But you see, it drew my menomo eda. Yeah, Namin Pesebe, a distracted cry because Nyami Adom, Nyansan or the Amaye, and nonus or the Amaye, me Kasa, will be Johnny by God's grace. But in your drew Sabre say, Anna Mothers. Ubia Simbiana na mepia atunchen. So voices in the door so but my miss of why you be didn't come kakra you be twetwen and come kakra asafo ma me Felicia what Church of Pentecost Birmingham my district Birmingham my house of March Daddy yeah eja now where you there Nyame Adom na papa sofo so hoye Nyame Adom na I don't cause so hoye there one of the finest journalists, yes, on the when your former church member. Yeah, with your program, I know I can say, Papa, can this time young could say, Papa, that is a total commitment to the things of the kingdom. And this man said, "There may be but I am a pa. So ubi ade am empese me kata so. She's behind. Or yeah, research. No, this year youngคนsay last year was any a corner. Or ten we need resurrection power and living bread. When you do my and so or the not drinking. And in him dear eta there may be and I appreciate it. Award winners, award international award winner. She's blessed. Oh, Mecca. Person Mecca, so media Mecca. At the party will be na why waka okana a chebron samanu na was a boo so if you cry na butcha no you can say it me will be ya me so de aye nipa ya na so na ya meta yo as I do account that is will be so to take Sanya Kenya heading wamana bodam umana bodam so far mo akoreka so kaja mi aseba mo bi modam mo biswa wakasa no bisanse na ubi krufu bisanse na dai osenya papa na asem bi okekeka why advert am free the way free advert right so when you wanna obatampa na sunsun be the tasa enyumenechi head na otwere sa adwumati say the mama me no nyina yo papa nyame nhyira me da se na eye Mother's Day say ya okay tina me prepare sermon me kwa ko preach timi fa Proverbs 31 10 hono mokono timi read ya na me maame ho asem prekupa be si mitrim na me maame so you bia ne maame wu ntem nti ofini kwala bremu abresa eno ko ware yen so wo mansia ena wonu sa kanfo e kasa bi se maso ni mfaso ti maame ye na adwen se sa asem no o ma ne mamu ne mahoda ekwan bi obefa so ne ma ebe ye nwura mafo no ama enipa hu se e maso won faso no obeye it dey say dey ba me adansi odi say pepe just a maame e bo na dwene po mo ane se be ya
ne mma emma mo so be bamfa so ane ya adwene pobo ane daddy wow enti ne senti na emani ye adwuma bia bi adwuma bia wo wiase sabio mi kro no firim ne sabi ema omoton mo ne de wa anya bi ma mi ye adwuma bia bo sori ade so chen na wa sha ase se anopa obebo pusa awia na wa ya de foforo to e bibie bo san pam ade edidwa edo afu ti de bia ma mi ontena fi to e na dwen se kwa bia mefa so a me mai be nguraba fo me ti se metina se na me dwen bra me ma me breye ansa na ne mama ye nya ba bia sia papa na ose abodini enti mi read the bible na nsem ana o ka kire ye fini kwala abrem na me aso me nyini ye satma ne atue school fees ye pam ye school fees so ba ma me osane sana boso mu a ekeka nsisi ani na hu se eha no enso be ne den na otobro satam ne otobro gu ho se ye di benya bo eso okoton na oboka ye nti na wanye skani bia me akotue school fees ono aduane ochiche ni nyina awie na senso a ono ni bio o munidi tie didi awie na ne aka na se ase do papa na ano ye din chese ono no ehwe mamumu didi wie na aduane na se no na maame aboabo ase mo koto agu no ono no na wow. Na areho semba akone se na ohan dan na ifiru tu ya na dwede sum na we bi opam ade no sesa ne nema kuguye ene ne manyina ne kwala o kiro mu ade pam enti store no achi ene soja na nsuo to a papa ne janadum tie nidi hu se maami eha no bompa so ba ya mi hu se eha no na o hye yenkura he nsuo na bete eti a ibe soja foforo o de sa timi maami de papa sa me kan no kwasem ni wabre ofini kwala abrem wabre sa emensia o tue school fees na eja wen na eja ho no we ase na eja we ase okay yeah me shedan ko but say na o franchise no waka say na mama na ye we no but the o kan ka say bia na onu nko ananyem yes emensi aye nyina papa baako sa Juma enti ba bia nyame adom otimi kosi ni dan no ya ni school for na bohye na oduadua enuane bebre bo de man kan oni fie ho ti uba efion na ya no aduane a obeka se ye twoba se ni pana mo ye nsia dada aha no asa anu ama na aboroso na dwi nyina ne se school for nkwala no kodane ho no mu didi no mo amenya oba betwem no mo nya biedi ti da bia na nipa gu fie ho enti nipa mpa ho no ho no de no na chese na wo sheda boa pahwe maame efri mofra brim adze de wo video no eti na ne su ene ne ban ene na de yo ewura wo sunsumu ama wo di nyine ye ede na ba ya kan wa ma wo hwe ma make steady no so critically yo na me yobi ana me be me ma me pa ma na me ni ka chiri to mu nyina akwa na ka me no okochia obeba efie ebi ato afu so obekwa afu ti na aseme ne no a ti ma me tumi steady no na ma me ameka na se bia no bi busa se one hwan odi anti ya obi ofi agugu asante achim aha sa ma me na ameka na asem why journalist dan because I'm head them beside my head me don't wanya but why wouldn't you say ya obe kodwa what the ababa to what's your friend say mama ya obi odi ha ya obi mama ya mama ya obi ane we you obi ankasa ane asante achem de she
Ane. Into Bokrom na hen. Agogo asante achim. Mufri ago fiankasa. Agogo ni bapa. Oh, sir. Pacho ane. How much did they chrome? Me ofano. As a me program or send a message every day. Every day. I see. Nini aba asem na making. Nini aba asem na wakana. Pacho ane. Owusu-Ansah. Papa Pacho aye mensia. Emma insia. Wango bema. Pacho de bi. Eba na sen wango bema. Anu braka ho na ma no wunsia no. Opebema. To hu say nsia bema ma no sia me fancy. Wow. Eti insia no wo toss say. Pacho me toss nsia. Me ne kechiri. We are kechiri. Papa Pacho ane. Any otrimi ya wode. Any otrimi ya wode. Soft mama ni trimi ya de. Pentecost soft mama. Birmingham. Mama soft wa. Ah ni trimi sa ya de. Okay. Eti ochina say ba me fro soft mama kechiri trimi de. Na just ya boss de kwasi ya ebusafo mabe konsa mrana yenhwe adwuma maame yesai ede ama maame fo fefe na wodi we fidi ato aroma mene maame sofo a oye Pentecost maame sofo asafo maame Felicia wise born no yebeko wise born ase we ye de ne yebeko be maame wa doye nti Oba wa bre Oba ya wa bre ya obi ba kechiri. When it comes to Mother's Day, my brothers, ladies and gentlemen, don't try to distract me. It is a program that I love and I cherish so much because me domi mame so much. The domi mame so much is influence me. I am too careful. I'm too careful because I love my mother. But see, we are children. Na connected. Say or nene momentum to say because you want me enye nyachum say ubu mame na umbu yire na umbu obaby anane ye adwuma then na ne we nyachum enti obu a me wo ma afiampra no oh ekoba bia na me ewuko but ya me ye ne ma te say de otiase na obete de America afiampra unkwa so amani fiamfo aduane ayo ya de ane ne obe pe baby akwhye Asafo mame kechre Felicia wise born Mafia Concord.com Adom 106.3 Ahengua no djumadi ene mo amon react kama na mo twere nsem papa no me hwa bia na masre na masre mu bo so amode na meyi benim azamu ni maiza mo jeda anya importance
me the yaw for the you could tell the idea then I'm all right. Good morning, Mama. So for and the trivia and then also I catch. So share. Emma sending nyame do omo ba ewiasa you need be brave but baby I do if free no you build it up in weekend no you build it up papa we share mebu sem na we dey prepare message and ababa ye nyom e de ama Ghana nyina if I will be a tie this week be a obi a kan nyom na ho asem one my recorders was drum no wait no enwum na kasa cho ama me wira ho so it means that some message na now ko preach no he said the ababa ye asem a obi agitum na ebeye na brabo mu adwuma enti maame sofo enti wo hwa kwanya nyame fa so eye ma no wo be kasa botae no ene sei adwere po nyame de ma ba ye no kra ene sei maame sofo yo papa me dasi em se nyame na oboye na no odi bibi wura yi mu o se ya aboafo ye meboa ye wura nom enti sa aboafo ade ye no de maaye no ama ya ye sononko wo kwan bi so ti ama ye nya badaye ama ye nkunum ene ye ma enti se akola bi ko ha obi mu a maame ne yam timi hyehye no ema no enti ema ensonsoro ye sabio ebede ma ne me mantem kakra esa abadaye ehonhom na nyame de ewura ye mu no ena ye wotima tima me ma de ni tima ma no dodo na wotima papa me ma ne obi na mu abadaye mu wotima mu wodo ma me Felicia papa kika no no akofa asem yaba this is my soft mommy. She's just like her mom. God bless you, mama. A friend of mommy Araba. Or say the mommy no na. What is our mommy? Also, yeah, wouldn't I know what Birmingham home and go for video. To be good if you are we are fasting. Oh, sir. We are fasting. And the next month, and I, I'm you, Papa. You do too. Birmingham. And then a day. Yeah, you're back. Oh. Aye. Okay, more did this, sir. That cannot my car. That where did he? I'm sorry, I'm fasting. Where did he? Hey, yes. Oh my God. This is Asafuma Felicia Wiseborn Pentecost Church. Pentecost Asafo. Now Papa Sofo Hana. Papa Bacho Debbie, baby. Unko na oba. Oba conference ni bia na. Debbie, me ba se me ne me mama baby di Mother's Day. Wow. It's uko asante achim. Bacho me bedu na anajo. Enti ene uko anada bay. Me kohonum and me kohonum Monday no. Wow. Enra na me no. Ekodi nkoma. To akwa asante achim aba. Bacho ani. Ti ebo no num na me simu na me bedu nkran. 9 after 9. Hey. After 9 p.m. To akwa asante achim aba. Bacho ani. Ma minti. Bacho ani. Ma me ya obindria Papa Bacho oba hima obi nyansabu akwa obi awa what is on so or titi and 87 and as na maba be me nyina osonwa by say enyinti what didn't fear his say 80 plus. If I never say walk one come my record or the mama na enka ye be show because you see a breno eni say ye showcase niema ye mama no mo yo omtiasi omtiasi because wo mo free mo a yentimi nye bibia sabio so this week e be kama me ho ensem pa ye be kama me ho ensem etobra bia ni papa nhie ni papa
to be any papa and she any papa. Now, quack ye be oh. Enti, oh, a mamma of Felicia. Papa, such let's say. Nyankopon enim se mo wa badaye mo wo do mo wo tema enti no de mo ba wiase na yen so yi de tiri mo den de de ne nam wiase ha na de mo beba ta ye ho ana ma me sofo baba cho as me ye journalism as me prepare what do what to say we as so nka yo as me dum na si anonya bia metro papa emema no aha by man no o de say yehwemu a ema no de it wo de yehwem so say yehwemu a it is ya yehwem ema ne de no so mo de no wosoro aha e wosoro na ye papa no no mo ye omo afam de e de sika ne ne mabo afie by ba say ye kan kwala na bom na ya menkwala na tumi agina na maamefo no edi mu akoten pa aha me maame se sebi wan go school enso ye bobo nso hwe na efiri 1 to 10 wan to so bia bo babu fie ho enso wan go school ono wan go school enso ono ano wa twa ba bia ne mane ni first to 10 aha oba no buza to so say na wa bobo ni twa mutan na fo gina kwa na no because jubo de video no wow enti ema ye hu se maame ni se no pe okay aha nti ema ye hye ye hu so ho den ti ye maame nom no papa ye tuche ma hom ye tuche edema ye maame and ebia in the course of the week maybe assassin by name my misa ebia na me refia obi atwere papa bi we Methodist ni maame ni nuanom nyina ye Methodist for the Pencil family was say aseni ye betimi anya saa maame su ene maame yobie yi no ye betimi anya binana on wo hwe abadaye wo hwe wodo wo hwe otema ye maame no no wa enemri mu no. Do we have such mothers in our society? Papa ebi wo ho omo no so omo maame no tete wo mo sa kwan so no omo so dinyini okay aha nti ebi wo ho okay eti wo mo a omo maame no tete wo no mo sa kwan no so no enye ti bonkosofo no David because obi eti bonkoso no so wo a owo ti bonkoso enti ti bonkosofo enam kurum ha no in fact wo mo ye ti bonkosofo no mame ma wo a wutie no me ma obi wo de tie kurum ha radio hwe television wo mo ye ti bonkosofo no wo ma ye wo maame no antimi antete wo mo tete wo kran so no mo ya so brache no wo mo kasa wo hunu. They always insult people. They always be beyond be insult. Who politically church mu adwum to mu de obeye bia we do say we tibonkoso we sanyina no anasum yeso ye kasa kire no onfa be ne bia wanfa anya adwuma tibonkoso fo no omo ho no maame so fo gide se bi ho papa mo ho pa okay and me introduction achina ya bebe baso papa Binum say yeah show from Croydon. Mama so for yeah show from Croydon. I see. Where me former station. Oh now more Croydon. Oh and I call your first station hello. Okay. If you hello near call Croydon. Okay. And you call Deptford and I see you call Birmingham. Any Britain my fa we no kro ya de ha chem. Mama ni. Wow. Hey, mama. I'm so watching one answer one na you gina ho no maso kakra bi. Achira de me de beto avante. Achira me de beto avante. Achira say the two I how there. Pacho there. We see the kra se mama se de. Hey, when you do yes mama na mama we dey you say we dey no heavy. Any duku be fata pa. Duku fata me. And I head try down cat Zara. Papa when you easy going. No man akọ. Awesome for mama per life. Awesome for mama per life. Oh, good.
Ochire nyame ya aduma ye beto asona ya hit the road. This is Mama Sofo. This is Mama Sofo. Yeni ajisene yensa kana this week ye be bubu muni ye bie mana ya tretre mana yetumi a shase yese yesua nema bebre efri ohono. Mama Sofo pompa ya mayansa na ye bekwa ye beko yenko so ayenko. Abusuafo ba bia wotime ni bia mpacho ye bompa ye yeda wasi ye nyankopon ne ye boafo wa woni edini yie nene nso woni edini yie ye ko ekete na so nyame wona modum so hwe ye nso kura ye nso nyame se enwa de chifefe ya ne kase odi ne na asenka ye hwe odi kunkura ne onyamodefo ye ma odi kunkuru no so ye de asede ni ka bia pa emawo isanse woni edini yie wona modum so program ye do hyase woni ye wi ane kase da wase ye bompa ye ja uboni ada ne da wosora no pa ede won nsem bre wo manfo hye won sa se nyame na modum so na hyira no hwe wosuru musuru hyira egu no so ewrade to no so na won konkan ye mpa boni se nyame do nsa besum bi ewrade mane nye yie one na busua wafa wo nyame wa adwumanti ewrade won so hwe ne de no konu kotodwa ne bisa bibi ewrade ye ntam tie na bie wade kura da so na be na doye ene da hye won sa bia fa ye kona fa ye mbra ewrade kan ye ho asade nyina awie mu die mu na se nyame ade sachi ye bie mu a ye beka se wo na waye ye da wase akwantufo poma so de akwa ba bedu asundue mu adumbo jeninti amen. Amen. I like the prayer. Akwantufo poma asante achempaibo. Hey, Pentecost nyamena. Amadonko nie. One of the finest journalists in this country. Waye Juma. Yes. Akwasi beto aso. Asabia Ben akosia Sabia. Ere your birthday we could send me message ahoma chimbe ye 1 o'clock. And wo many nyina say men wish you. Na me say na me wish you na hwan na be wish you. This is a very committed, dedicated woman of God. I am an administrator. Okay, so Asabia, happy birthday from your Ukuno and May. Oman crazy, Omaya 5 and 6 and 7. Yes, Asabia Woba, Uguso, when the Bemo Juma. And at the same time, when your birthday beyond today is your birthday, Abna say one entry Betty. Who are Resurrection Power and 11 Bread Ministries at Chimwater, New Chimwater. Happy birthday. So Friday, never again. We'll be joining again at my father's house. Never again. When we say you say you're more in Senku, you need the Empire Boss of the Ebebo. My body Ebebo. CJ and Akwasi, I hand over the baton to you two gentlemen, CJ and Akwasi. Akwasi so on the Mother's Day, and the mama and a friend. One of the mama or a yam and a caho. It is a seno. John went to me, friend of mamma, name of my Akwasi. So mama and a friend. No, Mother's Day be at 5 a.m. of friend and man, I know a shroud. I like that. And you see another power. Mother's Day be on the friend. Mamas of a channel for mothers to bless their children on the day I also your friend woman or China the importance of those things. It is a prophetic thing. D7 into watching Rebecca Hawaii. But I say, I was your friend, Owusu-Ansah. Never used to have Mama Sofo Felicia. Mama Sofo. Wise born. CJ and Kwesi. This gentleman will take you through. I may do my best to share you. I love you.